Enchia kese enkoma obi biara na meka we say ha adaso aye emergency Ghana TV eso. Obo ade adom me gidi say obia eho ye ahoden wo ho pa. Ye de nyame ase e woni hweso pa ne bambo a ode aye de aboye say waboye ho ban ne ye da so tinkwam na ye tinkwam dia ne ye de ye to ye nnuma so Bible na aka say ensa enya adwuma no endidi nti na we say ye to ye nnuma so. Na next story abeka yensa wa ha sei no mese sofo dunfu kunfu mese rabe bi so hia mmoa ahoche kakra bae enu nti ofre sofo ketwa se sofo ahoche kakra ba me hia wo mmoa mepe ba bi edimiti aide ato nka me kɔ ba bi nanso esa ya kwansidie bi nti mantumi anko amade asam okwanti mepe ba bi dimiti ato sofo ije peni ese obeboa rabe na emmoa ni mu honom no mese sofo be pe bia ma me dimiti ato a mese wa bedi mawu na ye den na sofo na dia ye rabe ya ema ya nunti onam ogina so akase sofo ye di nawu mumi enkohwe video no ne ehu ade kra sofo no de ye ba chonya me adumo me hoye oba petro sen me ba cho me Jesuzana Ajiman Suzy anopai ba cha anopai de boko mi ko school Kolebu NMTC na misika abanti biafa na mseme de babe tumu ni na makabia mame mpacho biwa kasa me bacho me free Kumase na meko school Accra na free ha say Friday na yes mas ni mu honom no January mu na so mabedi yes mas awie nti ye omo obedience masewenti na new plan station na nipa okrompa nti yekodu hono ma yetwa ticket we na bus ni hono na cars na short nti omo yesa yentina se kaka eche nti time ayenya aka etu free ha say na ade asa na for abo nti mi kodu me check it time na ebekwa kodu aka no mekwa kodu na gate no matum nti me friend sister baako I no wa sorry me ko aka sorry amede me hoko join a Flock of God Ministries therefore asofo no na sister ba ko ne sofo keto no enti me frɛ sister no na me ka kire ne say me person sorry mani nyina mo ye 4 me nti ase o se ye 4 say me se me ni omo ne nam ye 4 no sofo no na sofo keto no na me ni sister no enti se wa sofo me ba wa sofo sofo keto sister no so ye den makuo pani ana onu so ya sorry na wo so ye den me so me ya sorry we need position bia wo okay does enti me friend na me ka sure ni se o hono man kan pese me mbra na ono ye so oni hono mon ko waju nti wa e busy na me see o mate me so ka aka me ya makwan ya mede meni amakugu baby but we mede meni amane kon me frɛ omo no na omo se omo kɔ agie ti me frɛ aba sofketo ana oka ho na me bisa no se metimi aba abe lodge won nche ma be dru no ne aloki ye gate no na oka se ono ko maame ebedi Christmas won hot dance man o maame nko e nti metimi aba na me se matinti ye kasa wie ne di be 10 minutes na o sa frɛ no ye say onu kampo ne sister erente dan ewo weja so metimi aba metima ko weja hon maka akotna ono mo ko UK December ni mti efie hon rent ne nso obi anso nte ho nti metimi akọ honum na mako school milita na mesi o mate nti me friend no ka chem se me du seka me fa ka nko kaso ano ma me direction akodu weja ono nso be hia me ho na mse mate nti me kodu weja na me friend no na ono nso ba e be hia me weja ho na nyina ye ko fie honom na yekoda ma de chin Saturday no nti na mse ye prepare so ho Saturday nti ade chi Saturday no me ko school no na oye say yenko prepare so honom nanka e free honom anamako timbo abo amenyeme nyina no ga na ka me de ko no ye say o me fancy honom say fie obi end ho ki ni nso kitan na minja ni amane ho honom na ye ko prepare so honom wi anama ba befa na msi o mate na mi ja ni amane ho nti na mikiteska meka chere ni say bag ni nso ska o mu no sisa na mse 6000 nti onye no meja no honom mikita palo kitu ebi e o me bag ni
ekita me nsem ti me de betum na magya wa ha se ni ediki ni na akọ nti ye ko ye gya bag no ho na ye ko asori ho no ti ye ko ye siesie ho wie na osofo ne nyambae nti ofre me frɛ no na mka kyerɛ ne sɛ ya ba wie nti me ko no ye se me nkyɛn no na me say because si ana me bedru me ba ye nkyɛn nti matare ni wie ko enyi nti o ma me nko no se o omo nam kwa mu ba onu na ere ya anniversary dinner we bi nti membra ye celebrate we a na meko na me see you matintiet na otwe mo bai de dwani na ba no mo ye dinner night nti na ade asa na mka che certificate one say me nsan ko weja ho no mo nkoda ho biom we de me ko school so ono so say o dance man if you onzo bi anko ho de a me ko school mo akoda ade chi a meba abegiki na makọ yakofa bag no na ose wate nti meko no no so ko dance man ti Sunday anopa ka meko asori na omuma ya dobi school ade na ye do ya nti meko ama me ma don menwi ntemetina wanti me na mabre Sunday ne ko ama amfre no ti ade chi Monday anopa na me frɛ no ye se o wa adwuma mu na me se ne opon a me so me ko class ti me so me pon a me frɛ ni nyina akọ no makofa bag na ose wate nti e pon ye na me frɛ no na me ko twen no na obai na e ko fa bag no ti ye ko no me ja me airport e bag ni me ofie ho ti get na kem na ka ni to airport ni ma me na me ka say at the airport no me ko ma fanko okowe jana no say wanko weje na chiba na beji key e wono wono se okowe jana okoho no akosisa mba akopapi ho no mafiro ne buofu friend say ono na sister ekọ abruchi odiki ni jana nti ombra no mbe yi ano na okoye na se firo ne ya kasakasa bebe so amfane dan na ma shawo na denden ti o se okoni ni ano no nde one ne ko kasana ni ane sisansa ototo ene ma no de omba na ka keto ebisi anim ho no sa ne man kogum na so ni ane kasa bia ne se onko ni ane ka ne ho okọ ka no na me airport no eda ne ka city so na ofai na okobisa ne se airport no nya no he fa ne dia no say okaze ni dia no afa no say na oba ye obi bag ni emesi ase no we hu a watamu bisa minga de ko no ndo kan de obe kantina airport ni gida no de ma me na mse matinti ezika ni ma ye basa because me de palo ka tu enso so we airport ni na menti ase na mde misise ye ko nti ko dru fie ho no ena okachem so okofa bag na ba nti na ni mo no because of sending you an de man ko yes anti if you an so person obi hu so obi ade oba ba ho na msi o so we de me bag na nka me ko fante nya hwe o sida me de me ntwen no kofa ba then say e ba ha no pay ya ye betina ha me kasi na obo ni ra if I don't know mbai na school bi o nti na mjina school na me yese na me ami ko refio ti me ko no ena o hia mo no na mse ade me bag ne we no say if you an esa friend okasa bebe omo no kura ne bofu ahwe obebo ntu de na mse na bag ne we ya wanfa bag namba mi ngina okofa ba na mse ena mi nyina enkofa osida ena mse mato de mi ngina okona kofa bre na okofa bag ne bai ode ba na mse onfa mama na o se obeso akoja mimi enko na mse o de munye ntu do onfa mama na osida na ye nyina ye ko nti oja me o danso man wana station no no coffee timetina kem no de ma meet ni ze meet ni fa insimi na yeso na meet ni simi na so into de simi na so na ye ko na se ka bag no baby aye bogo ase ho na ye mre nti edu mampo bi station am ka che meet ni se mesi ti o si me no na se bag no zip line no mocha iska no every bag ni me ko na mi nkita phone na mi nkita hwe na meji before na me di chicha na me de send na mkache ni se sikani ni bag ni no se ni nwa fa airport no wa first scan adwane nto mo ko mo hu no ofie o mo so adwane ko Cape Coast oko ti na me se matinti anop anywhere no frame no ka che me se o mo ko Cape Coast na me se matinti se time ni na ko no nko bibia no hye danso manwa nti anopa no frame se amuko keep ko hye ni nya no mako short petrol se da omuba enti minze ni 200 cedis no fambra na mse ono suffocatewa na
wo bag kodi wa de ma mate de so mama wa wo se yewie osika no wo san se send sika ma no fa nya den o mako kakwa mo de to petrol no mo de aba ana msi minibi misika wo me ho na anu nuano matam nti mo ko na be fa so ale be bade nti me mfi no nti me ko WhatsApp na atako test say na mi nya 50 cedis kwa na msi mi still 10 pesos kwa bi ni me ho nti miniska nti say mo fa scan mbre me ade ena okachem say wa ma boy of free boys bi so mo sending ni ska oni ni nkofo mo koy o mo na edile ni nyesa nga obetua na msi minibi ena wa free mi biom mi so ma free ni biom anti Sunday ye kwa sorry na mde ko to sister na me di kan free no nanim say na esio ena oka say ena okobo sofu na me krampo me ka je nka o mane boss of na mane because boy no o se sofu ni ye den nti ma me nka nche no obedwindwa adwin bibu o se sofu ni ye den ne dia de like o se sofu no enye obedwin adwin boni se bia ni bibi ni mi ana se bia bibi sofu ke to na kan se sofu ni nye echi se o ka kire ni se o sika ira sofu obedwin se bi kwa mi bibi sofu no ne ye na sofu pani a odi na chi no wotimi ka kire o pen se sofu ni nye ai nti ye na mi sisa ai nti mi kwa mi ka kire sister ni se o boy ni sisa nti we na ma ka kire sofu no ana o ka se wate se o no to ka se wate no ko ka kire sofu no nti me wo ho no mana sofu no frame mi no ka se dey ni si na mi chiche mu chere no ye se wate 6000 de enye sika bia nti obetua hwe na ma ha boy no sa boy no ye kronfo na emse sofu no se opeso on sesa no se na ode na di nichi so de obe bia no waje ama no na se okowie obi sika na one maame bi na ya asori no na wafo mo so onye adwuma na mo atua sika no nti e ba no waje afa no aka se obetua nti asem ne ba no ka chem se 6000 nye sika bia obetua nti e maame ha boy ni bi but na on fa sika ne maame oye me ne ochina otimi fe mo se boy 30 ahia me o ha me de be ma on famba nti me ko kachwe aso maame na kasa grandma no on say na esi na me kachwe sister Jessica nso o kachwe sof ni say na omoye me so sika no mi hia time aso say o say me fa rent dan no me aka ha mi nya baby ntina na o ka say wate obehu kwan o de be fa so nti yekoye ni Sunday no offer asem nyina etina so ne kan ne suffocato enam se offer sika ntina fe dia sorry no omba biem yeko a ye friend phone so so a ompeke osofo nkwa na onim ni fie nso ompese obekye me se omma menya ni police case nso a na omo se dabi ti ma America so de menya abotere na omo nka ho asem no hwe so mbetimi apekakra ma me enso ni na nkozi aga na me dem abre me first of na no omfa biem na me de koye ni police case me de koma police force say na esi na omo yes na ye match ni na omo asa dinti na matena ho no ma afe na me be ka na msi o sofu no say ni say o so obetua nti me de na me hwe ni mo asa obetua edi say asa na okoye ni police case no edi 3 months okay asa na me koye ni police na me ka sofu na mama me na mo so obetua ya ni ade nti omo yese ma me nka nche me parents kra na hanfa em chehye bia me to omo so bia na omo ni bi nti enu nti manka na afina ani na afina me be report no mo se o mate nti me no mo yese baby am ko report no na be ye school no yese this baby am ko baby a sika ne ye ra ya nkasa e ko report case no nti me de me buy ka mansa anko bium nti me be free boy no na me yese me am ne be konto kwa se on fa me sika mama nti me free no ka che me se me be ji me sika me mfa ka anko ka so na me nkasa me pe Liberia camp me ko no ma me ba no ho no ma be jimi sika se time a o chere mi se me nko Liberia camp no kamara nti me frɛ osofo no na me ka che osofo ni se ofai na me se Brian afi de offer me ko ene me ko akɔche boy no Honey Brian no osofo no okay na so osofo no kra won frɛ ne papa o frɛ ne brother me ko era me frɛ ne Brian nti me na boy no se wa bo sofo din Brian boy ne frɛ no Jerry but ye na ye frɛ no Papa J nti me na mse wenye sika na mama we yese obetua wentimi enye hwe o mfa misika nti me koye ni police case na ya bechi boy no de misika mama yesa o nchia ena o se wate onuko krom nti o de me nko de besi bia na ma frɛ no se na oboa akofa boy na kohye onu no fie de na kotete honom
so ne yere no na me friend na me ka chere ne say me pese me ko che papa je say ni say na si me so me nya sika no mo pese o mo de be mame na o ye say me nko camera boy no ne kronfo ni nti obi eni enim no de hia ni say me kita ne picture me de chira kraka o me chere me ni fie na me see you mate na m call ho no me see camera na me de ne picture chere ne saloon bi me de chere ya akra bi kiswa bi na order form on no say daddy if you am so mo fe ne daddy but on order na ma me ne say adi nti na me hwehwe no me zo no obi edi ka ma me hin say me kasa wa fa me sika o mo nche me fie nti me nya me hot say me besra no me ye ne church member ni we asema obeka ma na ye nipa ne dedi ti me ye ne sa pepe na ne sister ngo na ni je na okọ ni me bon komo na obi sam say na minim de nti ana obi sam say boy no say na me si o dem no say boy no ne ho ahometi o no mpanti no ya na omo pese o me cheche na chi kwan na me so me de me nipa bone nti ekodu fie ho no na eja ye bo punum no mo efre boy ne maame na me ka chere ne say me chia na me simpa cho me ji misika nti me chia na ka chere me say o do ba obe first of na me so me ba me friend no o ka chere me so okrom te ha ho friend no o do misika na ma ba me beje o se o de me wa na so fu ne pia ba na me say bra henry me fre o ka chere me so okrom ba te o de mate mo fa misika me de enu enti na me wa ha sei ena omunzo omugano me ntega ena o kan ogemu eche osofu ni say o ka ko 4000 pound me na 5000 na kan de obeye me last a ontua enti mezo me ko driver na o ka me ho no driver na o ye gani o e wa aka enti driver ni mom na ebe chi ma chem say ni na o ka che osofu ni say obetua 1000 pena de aka ne de ontua na je say sofu na nkasa ni mabrante no ne niam a wo ye enti say abrante ni timi ka kire sofu say me be fanyansa kwan so no matua 1000 na 5000 aka ne mintua de na sofu no so ka fa ho se o kan o gam nti na sofu ne ka say an onko fa mame na onu so ka sa kire no no sofu ni e ka sa kire no gam na obeka kire ni me say o de me nko obejiska na ba na msi de bia sa no mo ye me nti ye na de mini omu nyina e ko ba bi o mbeko bia na akwaje na o ka kire me say wate ni okọ nti okọ e na driver na be ka say si no ka kire sofu ni say me imagine sika nti no okotua 1000 pe de aka ne de ontua na me so boy na tare me na ka kire ni say sika 6000 na so ka kire me so ko 4000 ma me de aka no ontua de aka me nko fa ne we nti on fa me sika ma me na o say de ma peska egu no botom na se me peska wasem na ya wa dodo bra conclusion ma me wasem na ya wa ne kwakra enti ye ekwan so aye boy na ebebu me na obi ete ne store na obefa obai na obi sa asa den ti bi tue mu tue no no ti onu mom kra na ochi no ede ne ko police station ma me say boy na e criminal to de ko be bia me report ye no me du no mo se wo ba hada de na me se ai no mo se boy na ofa osika no ni no mo se enti o mo bo na so no mo busa se scan we no o ka cho mo so osere o mo obetua no mo se scan we se sa time o de eko no na 1000 ni botom no aye na agency scan no enti on fa mame enti ho na na oyi bae no mo ka say bra na obo aye ma aye che no on fa ye nko sa baby scan ran weja ho no no never nko ti oje 1000 na ye de ko weja no mo je say omo ye no criminal case ba enti omo kipi scan no so omo de ma me be civil cases nsi menko na Sunday na dey santi san me ka chom say me ko me ombelo kemiti Sunday no me Sunday no ma be choma no asem me ko Sunday me ba no pan me choma no asem wi na officer ba ko yes oko check wo nipa ni so aba oko no mo so mo yi no enti omu eyi no na me say me choma no asem me ba ya muji ni shemu amuji scan na mo yes me nkombra mo yi no ti me kra de na me boafu no mo yes nyeme na me be choma adwuma na den na me dem say call back to school nti omo am si adi number nti ono na me friend na me bisa nti omo she dey say Suzy ne kwakra na brand ni sika no watua na se ontua ai se si ai no watua emu 2000 pe police for nears e man dey say nka 18 fepo na ontua 6000 ni na wenya ye fa nko court na me ka je si adi ni say mini lawyers ka nti o ka chem say mini lawyers ka omo so police for omo ndan ka nti no ene boy no me nya botre na time bi obetu ya bia safi no di 2000 per aba na aka 4000 ese papa j edemao ena sofo na friend say je
a friend of Henry and I also did Jerry and I'm my way Papa J and then I'm on your way Papa H ma me call Papa Ninchen so for penina wanona assassination and sana day na babawa what craft yes me ko school na ukodu ye obi fie na akwasra akoda na campus wa ye den na ya lock it down na ye 2 na 10 na bo na abo 11 something hello Papa so for good morning. Good morning. Me ba cho jina so kakra bi ma me na tie nkomo no na me ba na me bisa question a watimi ayi ma no why ni die mu a all right Susie adena wunim time a ye de to school dan mu ye de to mu gate mu na wan hyehyɛ amfiri kuma sesa ne awoma chekura po na abekwa kodu ntem a ana otu anadwo kura say ye da abekwa kodu anopa ana no wan hyehyɛ kodu that time no me ba cho bi ko drew new plan station 10 a.m. But na make us na Xmas break ni we nti na nipa ne dooso nti na omo se cars na short nti ya twa ticket nso we scan no me enya refundable nti just wo twen nti you say what twen ye mfa ne se car ho na ye den Susie a twen wakwa akodru ya to gate mu akoda ma de a twen ade na no pa na one foul bag anko school mo aja bag no ho me fa bag ni senka mi ko school but no ense me ni omo na prapra no mo enso me kwa me ko man kra omo e ba impromptu nti de bia me kwa sorry am kra omo but man ko kra omo na me ese ne me anwini boni bia na so de me obi a we student also ko school no wa infa Kolebu NMTC Kolebu nursing training nursing and midwifery o na wa kra kumase e ba ukodu ye na sade asan wanya baby duty ato a dia sa wo ya no pa ne se wo be fa bag akọ school eno ne botaye nti a wo koye wo se me kwa prapra sorry dem wo wo dia akosie afi sofo na asabio wo na wo kan sofo pani a wono asori ne hye ne nsa ya asori ba a wo ye sofo ketoa wo fo obi sika na se sofo obetimi gina wani mu ka se odiga enkra kasa ka kire o se me hye da 2000 dia ka mintu ya na ka se kofa 1000 ne brade a se ne be ka se conspiracy woni na aka bo magisika no mukwa police station wo kan asem ne che police for no mekani nyina eno mo kan den kire sofo pani omo ka kire ne se o ka kire omo se obetu eska no omo ma ne mbre no omo se ache ekwan omo fa so magisika se se sika na di sen ache edi be sen edi 6 months 6 months ni dia na sofo kan on cash wa block me numbers nyina omo nyina one ne yiri nyina ma block me ada one ne kuinti no block number me ni omo nko omo se me fefe omo dodo me ma omo pressure on kasenti a sofo da mpa cho da bi sofo pani on kasenti a no so sofo keto ade oso kohia ne baabi ne kontokwa on kwa de me friend phone so antokwa nko me on de tokwa no Matias e ba sofo pani no wonu an kasa de tokwa bia nko so one ne ntem all right Papa Henry good morning biem good morning. Nyame adom aha Lawson TV ye wokumase ahojo runabout medi ne frame poma ababa wa bi e friend Susanna Susie aba sa okọ school e wo Kolebu nursing training honom na nanka eja wo okọ school ade san na mane kokoda osofo ba kwa ye friend Papa J eye Jerry nchen ade chi ye ni sika 6000 Ghana cedis akronfo awi atwa ne bag yi sika no mutimi nya adaje agitum se Henry Jerry no wase ona afa sika no papa waje atum se obetu esa sika no ebesi na bosumi nsia nie sika ne mai wasa block no me ba cho asam ne senate yankasa owe yakopo on shira on do kesi je de kaino de me kan dina se asembisi si emre bichum na se Susie beka no kura asembisi no to be frank yanga samanti asem na Lawson FM enji emra masuti asem no meto wana mo se maswati sa asem wedia adentina aseshe no obi ambo mamande se o me fi kumase e bankan na ya lucky hostel until pastor misro me pebebi erumutia tu na se me keteske bi wo me ampese obi nkita mo no ibi sensi so na an confiance me e balance one confiance me na I think say so the call in channel me nim the call me nim asemesi wo no me nim come on boy because momentan over frame which say bia o come back in chain akoda hono no me no afa wo se me ba ene me nia
nti mansoso bɔne bi ama Suzy nti the board na ka no kɔkyɛ me sɛ o sei na mpɛ sɛ mekɔda Jerry hɔnom adekyia because Jerry kasa no ɛda woman no the sister to kwan kɔ UK that month na ɔka kyɛn sɛ o the rent nso nti ɔnkɔda hɔnom na to be frank sɛ Jerry no ka kyɛn me sɛ Suzy ba hɔnom anka ka kyɛn sɛ anka mo wɔnka kyɛn sɛ mo mba because ɔno dan. Hello papa we de kafra ma memra mu kakra sese boni na nyansi akra na kwa akoda dem ho ade ache nya Jerry dan we nyina ya twam abesi wanim se sika na yira amo ade atum se obetua. Okay mommy yes you know the kai pastor sem this year no me ti omo nyina chena se ono Suzy no ene Jerry no ene me baba ko bi ade omo nyina chena se e ka twom so ene se ne be ya asem we ko pie ma so ya emfa ne ngwase mba no me ye bibi business bi was na obi man na se den ka bi a me si a meton 96.3 e ka je so ne mi adum na betini ewie ntema aka meton na me de Suzy kana ma because me pese bi asem no e ko pie wa so de ma e bi a e ben kasa e be ngwase beba enti e be me ditum se me kan sa asem ne chere. Enti papa mpacho wan kasa osofo ketwa Sabio allegedly men kasa allegedly because wo wi na me ni ho se wona fa enye wona fa ye na me ni ho nom enti allegedly ye de krono ato osofo ketwa so akwara asema wo kan e kire se mo an kasa mogitum se osofo ketwa no ye kronfo na yese waje ayafo waje akronfo Yesu de won samu nti asore no Mosemu dia mo nsam mo gi obi anu nti na magye sofo no se mo hwe na nkaja masakira no eti kro no kro amponye weni de di kan mo gi tum mo ho no ana Mami I say menya call earlier on asana ya share program na say and the number the station got 2 Losin FM Losin TV and the conversation course you na me hu ne na Suzy ta wo chena ho no me pesa me kansa ba kontia no se okkan se no hono ma ensem no enimu intro but Suzy se na no ntia me da o se ma block no papa mpacho question no mesre wa ni die ma aja be me na ma yenko no se de mi bisa no yi ma no wie na se wan kasa so wo bibi ka wo mu a na waka ma me de na mi bisa ne se abrantie a ye kan na se papa Jerry mo ankasa munim se oye kronfo ena mafa ne se mo sakira no wawie obi sika ma wo ankasa watua kada mo je sa asem no tumu e wo Suzy nanim Suzy nanim mommy ase ya je tumu Suzy nanim so ya kro me ba cho mo ankasa munim se papa J wa ya kronfo mommy misero we be say Suzy ko ti sa asem no finfa me ba cho wona mi bi sound se eye no kra nya no kra wonim se papa J wa ya kronfo wawie obi sika ama wo ankasa watua ka ne pen ana o be sida. Hello papa mama to me ka me ba cho ka no kra pa kire me ba cho me ka no ka kire Mati Suzy hifa na akwate se yesi papa J ya kronfo na wawie sika kra ma sofu ne yire na etua Bacho no na yiri ne ka kire me na yiri se o kronfo na ama entokwa kresi oni ne kununtem kwako okotama yefo kresi ka di dwane ma wo sofo no mekani nyina akire ona aka kire me se a obebisa me masem mitimi yiwa no a obechia misika aka kire me se ai se me ma wo ma na se me baye kronfo a meto na akene ana papa bi sa Suzy sa nya botre papa bi sa ne sa question no hello mommy papa bi sa Suzy se owo ne ma na ba ko ye kronfo a obeto na twene ana obi sa ne sa question no papa bi sa mi ka sa bi sa ba me na mesre wa ma ne so kakra ma me na o kasa na sa ye sexy mentehwe obi sa Suzy se so ano ne wo ne ma na se ba ko ye kronfo a obeto na twene ana obi sa no ma twa e de nyina so na unya ya odi bi sa question no dentia de bi sa bro na the group bi mo na group no na ye for Suzy and baba ko bi ani Jerry no I think say me dey see and
so the possibility say underground thief. That's how time can put maintain say me yiri in some way or fast me yiri na me yiri sa some no be mu until we throw underground thief until me say I don't say obi anya to kwa na obe post underground thief but me dem come abomabo we ansa na level who say na mo yi am na me nim and you all can say underground thief me say and on me can say asem no but and them and yet time Susie catch me say me yiri catch me say yes I time and so we can look at that over sir underground thief no our group page no mo and we can say someone issue Trump na underground thief no I say because no person menya the source of information na eba no and so we can look at sir and not anytime we can say say udo bi ade no bi no parent to Trump or your crofo and I say me can abebo mo so no parent crofo na oba abasofo na asema na Susie kan say say we sofo maame ana asafo maame aka kire ne se abrantie papa J wakwa wia ayi asisika waye we no Susie kan asam ne kire o mome Yakupon no krenni mesere se mi na meka asem no na me jana Yakupon e ka asem we se me kan tura Yakupon me dan fini asem me fie no me na me bo be yira mane me somano sonko fa de mame enti oko fie no na me loka no me tumo enti one time to loka no mo ofri fie no ono ka kire me say o frɛ me say o fa ska na ya hye ono enti na me okrum enti ono bedua na o de ska na be because loka no Dabi papa me question ne say Susie say wo yire wo ankasa wo yire ochocho mucho e na ka kire ne say abrante na wie ayi asisi ka bi kura ma mo na mutu asika no saske mo watepen ado mama tepen ozi say ma choma tepen watepen na eye no kura se wa wie ayi asisi ka ama mo na mutu asika no mommy on wie asisi ka scan on you anything America asem camp no asem wa ya medem yire ntem tokwa ebisa na asem say adentina asem wo na wonne mu nukura wo bisa me na edo empo obi fro efa asem ho ewo mchia adentina wo de kan frɛ me enka che me say se ansana o mona pano boy because that statement na kasa na me tisi say na say wa wie wa ko wie yesika amede mejire me fa ntiaska bia enti papa sofo say abrantie nyanwia sika bia e de na betie si asafo maame so ama na ka kire ababa wa Susie say abrantie no kura wa wie sika pen na mikunu e na etuetua sika no owe sabe kan no kura Yakupon de ma o say me ba no o sundu bambi anya Yakupon dom yanya no hojuma na me papa mbacho suni ban na nyame adomo ye ne ho adwuma mbacho se esuni ban e na papa je won so amoye ho adwuma wo nyame mu oh mommy on say obia won sinto say bia sana bia nukwadi ansa nukweka Dabi o me pacho sese no ye ka papa je ho asem papa sofo ye bisa question na mesre wa ye go straight to the point mame papa je na wo ka say mo ye ne ho adwuma e na me bisa say adwuma ben e na mo ye no wo ne ho tinya se bia obia wo ne sinto papa je dia ne sinto ne ye ka ho asem e na me ka no no wa so na me ka no se e bia nukweka ene bia sikasem ehun sem e ha no me ba cho sikasem hun sem ha ne sesen oh mommy after say na ho kan say as a kono no papa kasem si asem so ja wo ye sofo wo nye nipa bia saa o na se untimi kasem nsi asem so nti papa se wa sori makura nya problem na e de besi wanim na untimi nsekire nka no kura e wo nyame animu a na ne sabio sabe kafra asofodie na wudie no na fa so be na wo so enti ye bisa question you go straight to the point wo ba no ya kronfo papa sofo ba papa J oya kronfo ne nsa ha no mommy nukura Yakupon dem ne papa J wi amesekada da bi ti adwuma na wo ya wo sisi kasem no ne nsa no eno na ye den ya na wo bu me be se wo tie ani ma me
mommy me can send based on Yama Diamati. Diamati, me can say Papa Jaya Miskada or Yam Miskada. Now, what is our we are Obisikada apart from Ababa way? But that's why you Obisikada. What is our we are Obisika apart from Ababa or Tiha Susie? What is Papa Jaya we are Obisika? Adia Mati, me family who say what family Sikada. Make my kind of place or family Sikada, imagine so. Because moment on family Sikada, meeting just as our family Sikada. Now, if you are Ben Amoya one home. But also, after any word you might be na moye. Obi nim Christo, so back to one, or you know what you ma. So on your Satira. Papa, some who can also one cano crack, Nessa Hane Kakra, and Tia Fedi Adana, Daniel Quese, Obi nim Christo, Yan Weduma, and Nojina Mikase, and Sama Mimi Titi, and Sama Matiti, Ayaka, Amiris Watiti, Ayaka. And not in a major agents of based on all classes, years cannot. Me, I make me bomb a young man, yes, see. Now, and yes, I will see cano. And the how I made a class as some no. A man, no, major de Bacoso. Because no major casse or Nam Cromuna will be friend. A catch any say. See any. Now, Conforno, ni papa, me eating the corner. And the Ozzy Assam Hano, and the Ozzy Argentina. Yes, there is a Assam refer me towards me. And the end ma we the cancer na papa Dana Ababa we any Papa J nyina be hia wo anim no akraya sama wo kan kire se Papa J kan wo enkran kasa mu ga sesika no obetua 1000 na 5000 na aka no wabaye ne last sa wontua e ma aka se yo kwano kwa fasika no 1000 na wo ho no ne bra eno so ye no kre mo me bacho we say da be na o ti sansem no mati bisa na ma me no anya no Suzy wakasa we ya no se da ben na me ba ho se me ba be chino no se me ba na police bi anka me ho na me ka kire ni se me di police for buy enti me ba be chino na o ka kire mi se wo krom enso na o de na kwa kwasie wo dem ho no no o yiri na ka kire mi se me mra kama na me fa picture and tray Jerry picture and tray obi o me hu ni bia keke me de kire na ne kromfo ni nti mo be kire mi fi ho no mama ba ho nti sa da na okra wo pie free edem ho no ma ne ba o ka kire mi so wo krom afi de Papa J pie ba ya ona o ka ne hu na e me nwa pa sa da no e na o ka sa asem no Suzy so one of me say me obi a the car say me ba which station so Lawson TV station so I can't wo frame me and me catch some more chrome. Wo se me catch some more chrome. Ade no. Sa wo se me catch some more chrome. Me kwa de besi bia me mfrɛ. Nye sa na okan. Wo se me nkɔ de besi bia me mfrɛ wo chrome. Nye sa na okan. Me catch some more chrome sa de no. O catch me se wo chrome. Enti me nkɔ. Me kwa me catch se Papa J catch me se o Liberia camp. Se wo so de na kɔ hwe ofie ho no. Wo se me nkɔ de besi bia me mfrɛ. Yes, I know catch me. Wo be shame fie no na me yede na me nim se wo fie me ko no me frɛ ma frɛ wan sa na me ko wo be du fie no na me yede na me be du fie na wo nhye de me de me hu de one ne ye wo de mo na wo hye de mo me ko fie ho nkraman ni nti me nwura ho me gina gate ano nye sister bi ne frɛ wo ma me a onu kampo o frɛ onu pie bai o friend Papa J mom ne pie bai me ka che ni so onfa mi sika ma me na o so o be frɛ o na me say me ba no me frɛ wo phone so wo krom te ma ne ha onfa mi sika ma me e na o pie free dem bai Papa Sofo mommy say Papa J asema ye kan sikai ya so akọ police station akọ dia tumpa cho ya we se wa dia tum sa pato no statement mo ko cho na dia mi bi sakura ne sakura ya sama wo ka se ofre wo no wo se Papa J ni ho no but wo pia bonten wo di Papa J ne pie ya papa me ba ma me lande wo ye sofo a wo di edom anim wo ye edom dodo agya enti se obaba ko aye bibi se it either say wo avoid anim guase e di ama wo ho ene wo asori no nka betu sika ya ma ba ye enka wo nchi Papa J ne fa ne hye dem ne ye hwehwe no abeka se woni wa kire no apie wo dem so no efri pie abonten papa eba sa ne de ekomre mu a wo bua brante no conspiracy o mommy me say on say eba na so for asema how I can so for asema different da bi minya
sofo asem kwa na meka wonya sofo ti na meka enye sofo enkasa asem ne kura papa se wotie mi show ya obehu se obi asem ba ye kan se de tie enye se wo ye sofo ti ne ye kan ye dan ka je nkofo sika mo da enti nkasa sofo asem ba ye different one part of you sorry for me and no tell me say there na asem na o ka no to be frank me I am nwanwa I was also of friends I do no cause other do feel that time na katan na me back shebichi amipi so we can kra na me back shebichi amimi to kwasada no enti papa wanya asumdwe aja wona woda asafu ya no na so wa sori mamienu problem si wo montam a enka wo kura na wo force papa je emani tie sika na ma baba wa no mommy me siro man can't say more just can because as some go the police station e can say no so no one no o say man be by any uncle be man oba baba je bush of one friend say obi ama ho ye bedu ye call police station ho no no obetwa ntro na mka che police ni say oboa taa na moye saa na moye mwagige nkrofo sika na obi anso ntumi nka na show mo ho ada me free group nim say wa yi me free group nim omo free che nyina so wajo music nso obi aka na no otu obi antimi nka saa wo bo nkrofo po na ade to no minso minim na mama bedi mochi mfa me sika mame mommy papa sofu yetie o de bacho be pese Suzy nche enkofosi mabom pa amojo musika phobia omo show no ntumi nka me dem se meji misika misika na nya me de papa na de ama me se me fa nko haidan enti omo de me mbo omo nyina afre me wa akire e ma me kwa me ka kire o se ma akokwa ka kire me se metimi at group na me sa de omo ade because wo yi me afi group ni waje omo sika akwa mpese obetua udi kan ma osofu ketu ano efe no ojeje nkaka emu ye ya o se na me amaba no akwa kwaje sa na mo ye nkofo honom na me de minim no ma bedi machi mfa misika mame Suzy wo se nkofo na kan sa se mo chiro tie wo jina na kupo no na o ka sa asem no se me ye nyina ye kwa so ye kuta bible ni bi wo kwa de also ye sofu fa misika mame menim ade awo o ba je hwehwe a wo se nkofo kan chira wo se me na maji nkofo sika me mpehye ahwe omuso oji omusika wo waje nkose wo kwaji ni sika se kateshi o frɛ na wo se ai na mi sister bia ye say ena ye hia sika se ne mo age moji a mo de beba sister ba ko na oje ne 3000 no wachia so hu ni pakro famsika mami de oje ne 3000 no so waka akire me ko ne ko tua ni sika ma no ne fa me aji boom ho sika no oje 3000 sister bi frɛ me o WhatsApp mi say me phone no asai o frɛ me WhatsApp me kwampo na me wo kwa ho da no na me ko police station na CID na frɛ me say me mra e na o se mama mani anye dia me sika no mu ntua sa na da bi o mo ye no kwampo wa yesa o ma asofokito na di kan say na ase o se na ase ayi bi na wa jini sika o jeje na ya sister ne say oba o se an ebia me sister ba ko say asem we na aturu deben no aje no aje say woni papa je na yesa de no papa no beje sa anti ohena ados o se me hu sa fe de me emu ayedi nti me ameba no no so aba no abeje sister ne kan ni nyina e che me wi akofa ne sika ma no me so me je me de fa papa je ya kan se papa sofo asama wo kan nyina wunim hu bibi wo soma papa je ma ne kwagigi nkofo sika edu de emu aye da na wan kasa wayi wani ma kwaje ana mommy misra o why me pesa me hu ni papa o kan no asem pakro me kan 3000 so hu ni pakro me de fa sika ma me no na meje de waji ni sika de mfam ho me de ne hia me fa me de ma me ti fa ma de ma me kan 3000 wo hu ni pakro me modi so hu ni pakro me group na de me tu mu no me ni obi a wo mu eno ane numbers a me hu minim obia ento me eda na me frɛ na wo yi me free group ni no mo frɛ me che ni nyina obia sesa na ode aye no nti fa music ma me obia group sana me papa je eto me ada me koche papa je me koe se una no akwa ko beli no uko beli no ade nti na uko beli nipa no aji misika me kwa je ma ade enso so a makoche ni na wo fa misika ma me a wa ko beli ni na kwa ko show fi ono usu ubechi ya sika no 6000 usu enye sika bia fa misika ma me wana kache samna kwa billion wana kache
CID ne ka kyerɛ so na obe beli no ti famsi ka mo wa modin bi a description ne kyerɛ sɛ yɛ wa wo yɛ sɔfo ah wo yɛ tietia wo yɛ wa tama yɛ beli papa je mpacho yɛ wa famsi ka mame wa na wo ko beli no yɛ wa papa sɔfo hello papa sɔfo sa we say na we say ni nyina asem na ba besi wanim dia me ya ne se asem ya ba bedu ase nka papa we sofo pani a wo se sofo ketua ye say ya china tum waje atum se sika na yo no a na wo se nka wo hwema sika we watua dadada nka busu mi nsie nie nka ma medu ha wo anamo be na wutu afa wa ma baba we ni saka ni sika okay mommy the person one for me ti nyina mo no dia nya pasa ne pesika no mesere say the free hanoma be ko bo na busan for honum akaji se bi asem no du ne ade asem be sini because the uncle bi na yama no kotia papa sofu jina so mame jina so kakra bi mame papa je good morning good morning papa je et say hello papa je wo ye Adana Suzy Sikana Sem. Yadu ko police station one the bailey o. Bacho me bu so mi uncle ni mi aunt na be bailey. Wo uncle ne your friend say? Your friend is me. Say boni di ma me na me ko police station akwaje ahwehwem. Eti ni di ankasa de say di a wode ko police station wo bailey wo ne your friend say? Ishmael den. Bacho ni send me share and come it. Wan kasa wo fana wa ba be beli wo no won kai ni din nyina. Papa Jessica no na fa ya na senya wa. Bacho anyam na me fa. Eti ade na akwaji two more police station say ya na fa sika no. Esa say de mi data me di two say eni kwase a Suzy e pese fa. Because when it no say then scan anyam na me fa. Suzy now o ti on mo kasa bebrebe kasa o kan na Papa J Mommy Pacho me say any dim pa me ti o pa gina ye na wo kasa na sem frama ne namu ti gina fa akoma me okay hello ya ye ti o gina fa akoma me na kasa ne enti o say wan kasa police a chew na waje atum se sika ne me na me fa ye na wo kasa enya wa ne de enti a de enti a me gi two more police station on me say me gi two say esan say ye be enche be fam osofo na say ni gwa say na Suzy e person fanta gimme ase osofo na ebe fam ebe say me records me nti wo de yen twa so na me gi tu na me ntwa ni sika man na enfa asem ko say o si bisanda na o mu obe fam ofi so de mu ko police station no on kita police but si yen ko police station na mu ko gi tu se metua ana me si den o ye no ana me so okay me mpe something ana like we nti is say said dia sunjwe be ba no o de yenko na mkoji tia asofo hye na ye be hye no enu ti na age tum so na wi asika no bacho ma age antum se mi na mi wi a bisan mi tie no kwan fa so na sebi se mi ye nipa boni nya Suzy scanner ayira say no kwan fa so a se sebi wa beja o back ana later wa be fa o bag akofi amade akwachi so amenyimo be be na aka se ya fa odika e wo bag na am si odi etwen ma me yehwehwemu nipa man na papa je airpod na hye bag kuro ye mu a ebedi wo no sa airpod no wo ye de na yi free bag nim hye bag nim airpod na hye bag nim airpod o yusu e bai oba na e call over battery ana o charge da bia wo wasam a wose wo ka kire ne se wo se airpod no wunua na wo ba fie ho no eda ne ka mu na akwafa enya sa na aka kire no na me ka kire ne se eda ne kemba nipa no an ye fi ni bag nim airport na dani bag ni airport na da form eti papa je wo si ya ba be show sofo eti waje atum se sika na ya wo a wo betua ade na bosumi nsia be pem na 2000 and wetua 4000 aka ne wen mami ipacho yako station endu bosumi nsia eni diem afi na me so me bo abo nyame ya adoma me de bi be san ko police station na me tua enti me tua me sre dabe na de bi be ko police station ho ipacho say dabe na adi bi be ko police station ho me sure say nyame aduma month we end am di bi be ko sa no month end no the sign na ko nyame aduma na me sure say dey meet me end na e be say ma tra public intro
nti nyame adum na mo baby a scanner kodu aba me pre de ebedu dudu a metimi di akọ papa je say sofo ne ya hye wa wi ana pacho de bi en share me da be ne ya be hye sofo pacho si because of the tema Suzy akodi wa sorry de mu a wa ma even osofo pin wakodidi osofo pin eni di oti asori na no o preference nkofo a yebo osofo ebo mpa e ma no o tesen osofo mani paninti enu tinu yawo di on tete mate pana kan pese mi hu date no na ye nyina nka ye ba bi nke nyina be boa me ya hye osofo na asori ye ka ne say yefo sika no so a ye se wuwi aye ne no so one ese mi wi ye fo sika sofo ma me papa sofo ya wogina fun so ne yire ene ka kire Suzy se ukọwie yefo sika bi kura mpoma wona mabonte na yetenetene yensa wo so se sofo na ne ba wie sika no ne yire na ekọ no media asem na mati asem bebre se osofo mame na ekan na so osofo mame so emfami de nkomo bia se Suzy po afre no ana bibi se akoso but media mi obi a mi ma se mi mpe asem a yetu mana bibi sa sebi onipa ade bi obi bie wasase no edawenim mu bisa Suzy ofre mi anti efre no edi ni di nkomo se na betime etu aska no so onto no bo Suzy ka tie o mu se odi mi akwaja na ya mama 1 week na 1 week ni so a mewu mu bisa no ati o so wan ka se bisa no ha otie o radio wan ka che mi mamu mi anti ni se odi mi akwaja ebu obowa wanti mo ofre me no ofre me na me ka che ni se wa fa mi sika sei ni se onu ofre anu aka che mi se oba frame me later oka che mi se oba frame o no afre me so oba frame me later o ka me nko sofo Henry nchen sofo Henry mpacho da so gina so mo mpacho mo sofo Henry asema papa je kan wa ma me yam kura hye me se enche bia ka mo ba be hye ne sofo obi a wa sesi a wo ka na fidie so se mo ye ne ho adwuma no ma ye awie no ma hye ne sofo mpacho de bio yan shandamba ordination bi onu ekase se wate se wase mo be hye no sofo mpacho wate de antama ka se yan hye eda ema ono sofo di se be hye na sofo wase mo hye da na so Suzy nsam a wo kekanti no motu da no e de hye da foforo me asking say bia ya ma date for ordination say date say ai wase mo hye date anka mo de be hye ne sofo so Suzy nti no se motu date na hye me on say adwuma ye no oyi obi ho dwuma asena opia no edeko enim na wa kire ne sana de ne tie ansa na yakosa nti eno na mense ne twi no ehunu anamo na yetu no ehunu anamo na yetu no but as say be a general ordination they share ma particular date but as ne be a yankasa no sana wo be kire obi ade a obetu anamo se okonim no eno asem no ka no mate be pass off say sika no wo se wo kwa akohwe abrante ne nabusuafo na no maka bom na wahwe atue sika ne de ama baba wa no ya se ferie emfata kaniba anim guase emfata kaniba papa sofo mesrew wudi na aba mu kura mpa wa sori di eka ho no eje hwiri di kan se kandini wo ya sofo a woni kandini na monhwe na sika no munyi ni nyina afiri ho no na empepa nim guase ni nyina afiri ho mame why mame bacho mama bacho mbesa me kan samba ko bi me too emi say me banu kasa no o kan say mi say Suzy e ka ti so man 1 week me no record one no Suzy frame me mame nyankupo Suzy an chabe Suzy de mi kasa rough e ka che me say me okokumi na be come mba na me gidi de ntia me no asem we no me bon my mama ne my din no amehwe Suzy no aba so for me ba Suzy adenti na utimi frɛ so for no threaten ne sa me frɛ wo block me frɛ wa oyi me frɛ oyi ka kyerɛ me sɛ me frɛ no wo se onfa me masɛm ntontwene baabi na me masɛm enye ibia sika no munchia ɛna me so me bufu nti da na me frɛ o na me ka kyerɛ sɛ me frɛ o ka mancha na me ka kyerɛ sɛ saa na yedi sofo onyankopɔn afrɛ o na saa asɛm aba ye mienu yentem a me nye gani nti o ka gina papa je nko afa saa na nyankopɔn kyerɛ o sɛ fa Bible papa je ompana no ana mpacho debi won say opeda mpacho debi okay nti
eno na me ka kire wo se sika no ma adwin se muntua me nso me ni obi obeke bia ma me mumu ka kire ni se me tebo me ka sa nya me ka sa o mic mu kra yente nti sika no muntua na me se ene sa dia se me menye obi amana aka masem me nya me na betua o ka na me keka kire nye se me ka kire se bi kokun ana se me de na me wa me de ba be yo me yet tebo na me kasa mic mu ayente papa mesro se na waka no bibi asem no ko duedie wacheche machem na nyanka meji wona na bibi baba so for producer enu bedi nkomo animu ya se ne okọ asori dem kura na se afori bi kura na mo bebo na ntententente mape sika ne de ama baba we yanka ye nhwe nkonkọ pem bosumi we awie ye aka few days be 7 days bi na bosumi na bawie na nka matue sika ye fri onim se wo bai we student papa ma mimi saw sa ba ye iba ye na obeka kire o se me makosuku mu me pe ba bi ada eti ma asori ne mu me pe ba bi ma me na se nka mo bekeka bo ma boa no eti me so we su ho aba asem no monka mom na bosumi na wie ye na mo fa 4000 na aka na emra na asem mfa na asem nko why me bacho eba kana waka no ebe to na mo me bacho mate me dase bebre ti producer no be kasa na nkomo bi e wa chire ne ato so ho why bacho afa Suzy ma me mra won chen we a student wo ma me do akọ school se kokọ sua de wo de akwaya so ne dem aprapra asori dem platform WhatsApp so ho na mudi nkomo wo nursing training wo book no wadanfo yen kase nkwa asori wo be kwa asori akọ bompa ye na wa ba school mu back aba be sua de be ne students be bre mpa di sua wako school na ya ma no kwan se won sua de no won sua du exams so a no akọ so nche no akọ akọje wo yire oje mpa ebo no de sua de afa kwakọtena paper ho a na ya ma na handkerchief fita no de akata paper so question paper no akata nani apie obeti nani na grabu na wa feli poto Ghana ha se kra se odwe ho kra won ti ase asofu bia wo Ghana ha se ema nyamesom kra nyede nyamesom ayunyu se bonyo aden ena asofu ayese adechi asofu ayese anya asofu a ne sofu ketwa anya asofu ketwa eda aden aden tese asofu binuma nyame from mama kasama from ho ama asofu duma na ye tan ama nyame adwuma kra no tese ama afunu ebimo enye ebimo enka ebimo so omunye nyame adwuma omunfio makoma munye nyame adwuma na asofu ketwa tese wagina no yese ho ye save into onye sika ne nsi ho nti ni save na ho ne ye no enuni anu tuma ni jesi kan si ho no enuni enkan fa ni sika mpo efe ni na chenko aso dem ho no se ni onim se ono an ekura no so ko jesi baabi a no wa ho se ono an ayere sika no onim se si baabi yie na hwehwe ne wa ha fa brand tua de ne so ma ne so so umpese obetua tiare ma na umpese obetua esa ke kansem ehu hia o ke kansem hunu sa esa so kire na so penine so ono so ne hoye me wanwa bi o so ketwa ona wo se sai o afi na wo training no na BBC akoso a as so penny den e wo se wo ye fa o se nka ofre ana omumienu nyina atenase na nka odi yie tu bebi eda na wo ha ko di osofu ketwa na chi ena chese wo kana hye se na ebe ye raba no hunu ennan ne kanye ne sika ki nso se nka wo de ma girl kura no kura na ade a nka fa so o se ordinary ameko nka ho school na si o onko ja wa sorry dem on nti senka nwumre senka onya aka no koya nka woni hwan na ko sisi sorry dem ka hwan na nka nya nkwa na ko sisi o na wajije chese wajije na ma waja sika na si hono akoja wa sorry dem no ba ya sika ni
sika ba kura ni bag ni tiama ne nso ya asem me kura me gidi se enye ni nua bia na ye sise onua na afa chira akọ iska onua na afa chire no akọ iska na muma ye ndi no kura ma ye ho sa nti so se ye wo na nka obi decide we edi wanti nke be wo de uno bi show say sika wani da so say de koya de na obi afa chira ha akọ sika no a che say wanya sika ni mu chafa kitua bi mpo wanya kitua bi kura mpo wo sika ni nti nke be wo de ena Awuraba na so me blame ni bi ono so ka ho bi obi a wo so ko school na se bibi se ya ba wakoda ade cheye wakra no wafa wo niama na wo san ko school uni hon mantin ko onye ana wo ma asori ni mu no na mo asori dem ho mo nsiesie wo na ho ye bola so yaye asa ya gugu ye ho yaye mre wo bibi hu ma nkofo bi e fa ye so bi enye bibia na wo say ye ba fom ye mre sa e wo ho esa de bia ye bebu ye kwase ase nkofo be sisi ye sa kofo be sisi ye sa na de bia na ye catch e wo abrabo na nkofo e feel ye bleeding no mo e feel e wo ye bre na ye bre ne so mama ye ni na ho ne ma ye ni mbre pa ne ma ya dwemu enna ho no bibi ne e wo se ye dwen enye bibia na oni pa ne kan ya na wa soliti pa na wo ye o se wo dwen se ade a me koye den na beba akire nsunsu aso ben na menya afrim ebe ba akire enye se ye o kan ya ne ya so ne ye bibia na se ya soliti pa ya nwen hwe ne ya soliti pa ne ye mama ye ndwen ye yusu ya adwen no eno nti na Nyankopon bo adwen hye ye tirim no umi ye yusu ya adwen na kofo be sisi ye nde bia kofo be sisi ye nti Awuraba no ba bi no no so ka ho bi ono a oka ho na we nyina ato no afi na wo chinchin ni asa hikra ye sre kra sa ka kra se sofo ne se okwohwe ni nua omo petro a short nti san send it wo sika na ya wia na wo wa ye hye sofo ne san send it 200 cedis sama no ofa to petro ofa to petro ngu ka ni mo san famra na ma short mo ka pem sofo ho ese me sa se we the family there chia atem de be jawo no wo na mo so ma me sika nti de ayera na me send wo sika san fanto petrol ngu kani anya me fom so na sika na yela wa na wo carelessness ama sika ya yela na me send wo sika en ka be ka be bia won chese na menti ebi mase nso wa se me bo me homode ana meti o mase bi se ni obi ana sebe adwen no owo bi me sure se bi mu de kwakwa na se ayi kukuo no ebi mu de kem nti ebi on se enye ni na na pie ebi de ya ebi bekem te bi mu de kakra kem nti no mo yom de ma basara nso ni nyina ye be fa ne sa enye asi awi nti sofo no onyo ma ne homode a ne pa no be kwa kodi kura na onkodi pa no fe Awuraba ne sika ma no onjini na Awuraba no onji sika ni na ma ne ka 10 pesos kura woni ho next time oye bibia obe careful ashafo mo so mo fa wadwen kire embra mo drop comment no na mo like it na mo share e ma mo nuanom no na mo mo mani nda honom se abrabo no esisifo edoso betrayers doso na mo mo mani nda wo se ne be ya obi enye de entumi ensisi omo ewo abrabo yi mu shene so ma mi se hada so a emergency Ghana TV eso midine nso na Akosua Adepa ushia me na ofremia meje osu mama otu
aha ana me di dwumade ni na ebesi. That's an answer. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Coplan, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Coplan is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Coplan to tackle this problem. So Coplan uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Coplan is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Coplan for your next online transaction? Visit us at www.coplan.coplantechnologies.